Ngibingelele ngizethule njengovusikhoza lo uvusikhoza. Alright. Bafowethu sometimes ngiyizwa ubuhlungu mangibheka izinga le support for amaciko akithi. Kuyangizwisa ubuhlungu because ngiwumuntu sometimes ozinika isikhathi sokulalela umsebenzi wamanye amaciko. Ngithola ukuthi ayasebenza ngempela into futhi ebonakalayo. Kodwa bese kuyangilimaza ukuthi and then afinyelela nini ezingeni okufanele afinyelele kulona nawa expect ukuthi afinyelele kulona. Bese ngilwa namaqhinga ukuthi mhlawumbe as maybe like ikhampani singakwazi ukuthi silelane namaciko siphushane lapha nalapha yana, but bese kuba ukuthi amaciko wona qobo lawo adonsele emuva. Kuyangilimaza kakhulu lokho-ke, ngiyaye ngizibuza ukuthi kahle kahle mhlawumbe yini umuntu ongasayenze ukubonisa amaciko akithi ukuthi lento isezandleni zethu, especially mhlawumbe thina as company nawo amaciko isezandleni zethu lento sisonke ngokuthi sibambisane, yabo. So kuyakumangaza kakhulu, kuyalimaza futhi kuyawaqeda amandla if umuntu ongenayo i-vision, kuyakulimaza. Kodwa uma ngabe une-vision usticka to your plan, uqhubekele phambili. Bafowethu, umsebenzi wenu muhle, ngifisa nje ukuncoma umsebenzi wenu muhle. Kodwa nje esikudingayo kakhulu nani ukubambisana nani kuze kube namhlanje as ikhampani akukho kwenzuzo esisakwenzile, kodwa sisazama nje ukuzi-organizer lapha nalapha yana ukwenza isiqiniseko sokuthi konke esikwenzayo mangabe sikwenza kube equality le esiyifunayo. So ngiyaqhubeka futhi ngiyaphinda nginxenxa amaciko ukuthi awasondele kwakho arts and entertainment, kuningi esiwaphathele khona okuzayo. Mina ke igama lami uvusi wakwaKhoza. Danko.